Chennai train halakpa miyoy ama kalonana Mumbai halakpa miyoy ani ngasi COVID-19 positive oira pagalonana state sida COVID-19 active case masing mga sungkray. Lengang sin manatan na lanay garing warga lakpagi ayaba makata na pira roy hairi red zone lagi lakning bumi isting na makoy na lady state singa da COVID-19 test over the negative wara bumatam na lak da bani hari. Khongjom gi Yureka High School da hangdung liba community quarantine center lebam toko facility mata laitre red zone lagi lakling bumi nipan test over piwa hada musu tabi tre hana fongor. Mantri Pukri the Labour District Screening Center, the Health Department, District Administration and the Police Personnel sing masing suna laitam na screening tawda miyam chaw na kudong chadawa mayok na halay. Vande Bharat Mission gi Makhada Meriba to Lake India Macha Singh India the pura puti process da Kyrgyzstan the MBPS tamduna Lake Manipuri Macha Singh the Yaw Director Manipur lenga na mateng pang biyo hana apil torokli. Lockdown gamari lena na amang da PK curfew pass ngasi lagi chatnararoy COVID-19 positive oy report social media da viral ora pun matang da thigat laga ni hana chief secretary na lautok rei. Laivaga sida COVID-19 confirm oy bumi gi masing lising marifu mangaga samapan hen kipagaloy na active case lising yang kayumdoy hen kray sikhi bumi gi masing na lising aniga chatret yang kayito yore mioy lising kontra sama hen mana pagalak rei. Amasung Prime Minister Narendra Modi na lautok iba Atma Neva Bharat na status si register Torba Labor Singh Amadi Street Banda Singh da lengang na makal kaya gi kanam pira gani hana Labor Minister Dr. T.S. Radhisham Fongok Rei. Ma'am kurum jari adom yang mir impact news ne hause pungjas pau maru pau sing miyam de pijari Chennai de train da halakpa miyo yama amasung Mumbai de halakpa miyo ani amaga ngasi COVID-19 positive orak pagaloina na status de COVID-19 ge active case masing punamanga sukrai hiramas ki matang da ahen me paudam gi damak impact news gi reporter Ketrimum Premchan ako gi ani shuba studio da lengshin min leire Premchan Chennai de gi me gi tang tara da thador khiba train adu yaro khiba chahi kungani thoirom surba nupi macha amasu COVID-19 positive oiri haibagi pau lakli hariba pau se impact news ki yam thajaba ya ba pau gi likhul lamana khangalakpani hariba nupi macha si chuchampur da leiba afam amada mahagasi quarantine tawduna thambani adubu ngasi test tawbo matamda kwaidagi latest update oina test tawboda mahagasi ngasi positive oiri haiba khangmangam khibani ngasi ayukta mioi ani amaga COVID-19 positive oiri haiba khangbangam khi mioi ani aduna amuk Mumbai da cancer laying but chatruba matungda haukiba megi tang taraga humdoida Imphal la yorokibani makoina Imphal la yoroklaba matamda lamphel la leiba RD wing da hangliba quarantine center da thamlaba matungda test tawbuda makoi ani amana chahi humpudraga mathoi suraba nupini aduga amana chahi nipuga nipan suraba nupani hariba mioi ani asi moredagini hari aduga makoi asi haukiba megi tang tarago humdoida RD haibadi lamphel leiba RD wing gi quarantine center fauba kogi bus amaga ambulance amaga lakpa gari adugi marakta yaropani haibasi khangba ngamle aduga yamna latest oiba paw amada hairiba mioi ani haibadi COVID-19 naraba Mumbai dagi lakpa mioi ani asiga leiminaba atoppa mioi kuntraga mari emasu haibadi RD wing quarantine center asida leiba atoppa mi kuntraga mari emasu test tawbuda madu madi negative oina fangle makoi anina positive oiraga su lemhoriba makoi kuntraga mari adudi negative oire haibagi paw lagli aduga latest oiba update ta haujiki paw oina Chennai dagi juri bam tamna lakhiba train aduda yaurakpa Chuchampur dagi chahi kungani thoirom suraba nupi macha masu COVID-19 positive oiram khre duga mahak naknaramba mahak purminarakhiba train tongminarakhiba sing adu athuba matamda thijenduna makhoi su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ COVID-19ꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯂꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯦ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯆꯠꯍꯟꯗꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯇꯤ ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯨꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ थागचरी प्रेमचंद हौजिक मखाता पाउदा मणिपुर मचा दिल्ली की पेंटामेट हॉस्पिटल दा नर्स ओइना थबक तौबे स्टाफ तरेट कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे हैरी मखोइ सिंग अदुगा हॉस्टल अदुदा पुना लैमिनरम स्टाफ मंगा यावबा प्राइवेट बस अमदा लोइना इनोवा कार अमग लोइना हायंग मणिपुर थुंगलब याय हैरी मखोइ सिंग असना मणिपुर हेक थुंगलबगा लैंगा के माइकेइ की सेक्शन थौरांग सिंग लौखतपिनरनब दिल्ली द लैरिब मणिपुर मचा सिंग हायरकली दिल्ली द लैरिब मणिपुर मचा सिंग फोंदोरकपगी मतुंगिना पेंटामेट हॉस्पिटल द नर्स ओइब मणिपुरी मचा अमा हौखिबा मे 13 दा अहानबोना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखरब मतुंग मे 13 दा मणिपुर की दमक दिल्ली थादोक्त्रिङैदा हॉस्पिटल असिदा थबक तौबा स्टाफ 13 मे 13 दा टेस्ट तौब मतमदा मे अहुम पॉजिटिव ओइबदगी मखोइ सिंग अदु टिकेट कैंसल तौरगा दिल्ली दा लैहौबनि हैरी तुंगदा ngarang amuk मखोइ पुना लैमिनब स्टाफ मरी टेस्ट तौबदा अमुक कोविड-19 पॉजिटिव ओइदे हैब कंफर्म तौखिबनि हैरी इंपैक्ट न्यूज़ ना फंगो पाउसिन मखा तारदुना अहानबो पॉजिटिव ओइखिबी नर्स अदु फेवर तौरकपदगी टेस्ट तौननब हायरबसु हॉस्पिटल की माइकेदगी टेस्ट तौबियु याखिदे हैरी तुंगदा टेस्ट तौरो मतुंग पॉजिटिव ओइरकपदगी नर्स अदु मखोइना लैरिबो होटल की नाकल द लैबा वॉइस हॉस्टल थमखि हैरी पॉजिटिव ओरिबा नुपी मसा अदुगी इमुंग मनुंग लाकलब मतुंग हॉस्पिटल अदुगो वारी सानदर मखाताना पेंटामेट हॉस्पिटल द लायंग हौखिबनि हैरी मणिपुर लंगाना सिनबा ट्रेन अमदि बस नतना मसा मसाना लनाई गाड़ी नेक्तुन लाकपगी अयाब मखाताना पीररोइ हैरी रेड जोन दगी लाकनिंग मियोइसिंग की ओइना मखोइना लैरिब स्टेट अदुदि कोविड-19 टेस्ट तौरब मतुंग नेगेटिव ओइरब मतमदा खक्ता मणिपुर लाकपगी अयाब पीबगी मथौ ताई हाइना जेनिम्स की माइकेदगी थमलकले अमरोमदा मणिपुर की मपानदगी लाकप खुदिमा कोविड-19 टेस्ट तौब हौरे सुहाइरे हिरम असिदा पाउदममा मणिपुर की मपान पल्लग लेब मियामसिंग नोंमगी मणिपुर लाकपा लेप्तबा अमदी कोविड-19 नाबा मीगी मसिंग हेंगलकपा सिना मरम ओरगा मणिपुर की मियामना मी पाइबा हेंगलकले लोरेना लेंगा की मकेदगी तोंगान तोंगानबा सेक्शन थोरां कया अमसु लौखतप लेप्ट्री मणिपुर की मपान लेरिब मियाम असि लेंगांग लाउ हाना कौब नते मखोइन लाकनिंगबा मसागी मरमदमा लाकनिंगबा अदु लेंगांगना मतेंग पांगबा खतंग हेबा फमसे थमलकले We are not asking anybody to come, might be nurses, doctor. We feel proud of them when they are working in Calcutta, when they are working in Delhi, when they are working in Chennai, when they are working in Maharashtra, serving the people. There is no such advisory, the calling back them to the street. But I cannot also force them to stay there. It is their choice. If they are not comfort, if they have been victimized, they have been discriminated, then we cannot force them to stay there. मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जे सुरेश बाबू ने फोंदोरकपदा ट्रेन द सिल्लगा लागलिबा मियोइसिंग असिदि निंगथिना टेस्ट तौरब मतुंगदा मखोइ मखोइना लेरिबा फमसिंग अदुदा निंगथिना मेडिकल स्क्रीनिंग तौरब मतुंगदा लाकपनि अदुगा लोरेना जुरीबाम द यौलबा मतमदसु मखोइ से निंगथिना टेस्ट तौरी अमदि ट्रेन मनुंगदा सोशल डिस्टेंसिंग ngai हाइबगे फम थामलकली The journey by train is much more safer because these people are tested by the concerned state government before boarding the train. Whoever is having symptoms, whoever is doubtful, whoever is coming from a containment zone, they are detained back. They are not allowed to board the train. So the safety measures taken, both in terms of checking before coming into the train and also social distancing in the train itself. We are also doing a screening at Jiribam railway station before getting into the bus. So we are taking a lot of precautions for the people who are coming by the train. चीफ सेक्रेटरी ना
ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ स्क्रीनिंग तौनब होनाबदा मियामना खुदोंचारब क्याम मायोंगनखिबा सोशल डिस्टेंसिंग नाक्तबा अमदि ट्रेन मनुंगदा चाना थकनब फंगदबा टॉयलेट वॉशरूम की इसिंग फाव पीदबा अमदि ट्रेन मनुंगदा लेरिबा फमनबा सीट फावबा फुल ओइदुना सोशल डिस्टेंसिंग नाक्तबगी ममि चावनो ताई हैना ngasisu ट्रेन मनुंगदु याव मियोसिंगना इंपैक्ट न्यूज़ ता फोन तौरकपा अमदि वीडियो थारकपा लेप्त्री अदुगा अमरोमदा चाना थकनब फंगदबदगी ट्रेन खामलिंगै ngahak मनुंगदा ट्रेक अमल लांथोगा अतोप मफमसिंग चलगा चाना थनब लई हाइबगी पाउसु थमकप लेखरबने मणिपुरी मपान लाकपसिंगी मनुंगदा रेड जोन ओरिबा मफमसिंगी लाकप मियोइसिंग हौजिमक पॉजिटिव ओइदुना मखोइसिंग अदु हॉस्पिटल दा लायेंगबा हौखरबने अदुबो हिरमश्री मतांगदा जेनिम्स की डायरेक्टर ओरिबा प्रोफेसर टीएच बिमोना फोंदोरकपदा रेड जोन एरिया लेरिबा मियोइसिंग अदुदी मफम अदुदा कोविड-19 टेस्ट और मतमदा नेगेटिव ओइरे हाइना खंगलबा मियोय अदुखक मणिपुर लाकपगी अयाबसी लेंगांगना पीबीयू हाइनासु मांगा थमगली Many peoples coming from outside who may be asymptomatic may become symptomatic after reaching this place, and hence there is a very high chance of increasing these corona cases every day, in fact, as done in other states of the country. There is a limit for testing also, so they should be brought phase-wise, number one. Number two, those persons who are in the red zones of the country, they should definitely be tested for COVID there. And only after confirming that they are COVID negative, they should be given permission to return on private vehicles in our state. I think our Chief Minister has already started thinking on this line, and I am sure he will take the right decision to prevent COVID in this state. So like this, we can reduce the influx of COVID in this state. ngasi nongmani asida regular phibam asida lengaknasu मपानदगी लाकपा मियोइसिंग मरुओइना प्राइवेट व्हीकल लनाई गाड़ी वारेगा लाकपा मियोइसिंगदा लाकपा याबगी अयाबा पिरंबदु हाना पिखिबा अयाबा अदु नतना मखाताना अयाबा पिररोय हाइनासु चीफ सेक्रेटरीना फोंदोरकले. Whereas people coming by bus and by their own private vehicles, they are just coming, some of them are coming without permit and stand at Mao Gate, keep on giving frantic calls to allow them to return back. So there are many such cases which have come recently. Now today government has taken a decision that those people who are coming by road, except those permits which are already issued, remaining permits will be stopped from now onwards till we take a further decision on this. So I appeal to all the people who are trying to start their journey from outside by road, kindly do not come without any permit from the government of Manipur. So as a policy, the state government has decided that all the people who are coming from outside will be tested. This testing process has started since yesterday, and we are going to complete everybody by rotation, and all the people who are tested negative will be advised to go home and stay home quarantine rather than staying in a community quarantine, getting exposed further. Once they are negative, better they go home, and people should also allow them to go for a home quarantine. Manipur lengakna akan bajection thorang lakholingai cherakta COVID-19 नाबगी मसिंग हेनगलकपा अमदि हौजिक हौजिकसु मपान लमगी तोंगान बा स्टेट सिंगदगी मणिपुर लाकपा लेपतबा मरक असिदा लेंगाकना सोइरबा कांदा हाइबदि नारबा कांदा सेक्शन थोरांग लखोटपगी मथक्ता मखाताना लैना असि हेना सदौत्रिङैदा लखोटपा याबा थबकसिंग मरुओइना रेड जोनदगी लाक्लिबा मियामसिंग अदु मखोइना लेरिबा मफम अदुदा निंगथिना टेस्ट तौर मतुंगदा मखोइसिंग अदु नेगेटिव ओरे खंगलबा मतमदा मफम असिदे प्रोग्लगदी मखाताना सदौतना होनाबदा अचौबा मतिंग अमो ओइगनि हाइबा मफम सिजु थामलकपना मरमरगा हारिबा मफमसिंग असि लेंगांग निंगथिना येंसिनमिदुना थबकतो ओंथोकपगी ताय फतबदि लेरि. कैमरा पर्सन एल कैबिगलोना परमजरीबा इकेटरमेयम प्रेमचांद, इंपैक्ट न्यूज़, इम्फाल.
Wangjing Tentha Assembly Constituency ki une khongjom gi Eureka High School da hangdo liba Community Quarantine Center da laiba mioi sing khudong cha da kaya mayok na rehari Impact News na phang pauta center asida hauzik puna mioi nipan lairi har mioi nipan se tha si ki tara da gi Delhi da gi lanai gari wire ga laktu na tha si ki tara mari da Manipur da thungla ki bane makoi na mauget yobu matam da thermal check tawba matung da Eureka High School da lairak ki bane hari adu laibak thi bading asi for the health department ge official mat laktri loinana chana thakna no bamade sana thakna ro polam amata sinbi dabana mayum mayum dagi thilak laga chanari haibu wafam lakhi hiramasi matang na quarantine center asida lebi miyo yamana fongdor pu matung ina quarantine center asida leriba sing ase red zone dagi lak pangak to oibana covid 19 test tawthok pinana bamadi lengang amiyang changbi na ba apil tarakli Merum ni sudare apai mafam sida thunglaba mafam sida thunglaba matungda ngasi bawda government gi mai kaidagi medical gi oiba check up ki ambau lak jadri aduga sample test tawbina wasu hai gi bani apai red zone dagi ne adu ngasi bawda response su ji fogi oina ambau pirap laitri bedding system su akoina loina semjaba ngatani makhara tha tum manungai te haiduna fan ke ga thajidun bani sidaida tumja bani fooding and lodging su yum dagi ne akoi self manage ngatani hujik tawjari bose aduga akoi gi quarantine center amagi lefam thokpa hand sanitizer oiro adagi floor sanitizing tawbagi khotpagi adugumba ama phau leite mafam asida aduna mari ne ba authority singna miyeng jengsen biu haiduna video asi kuthang da haijari Mantripur khita leba district screening center da health department district administration amadi police personnel sing masing shuna laitabana screening tawda miyam na chawna khudong cha da ba mayok na halle hiramasida report ma Lockdown na maram oiraga India ki tongan ba state singda pandro lairakhiba Manipuri macha sing baruina mahiro sing ngarang jiribam na thunglaba matungda haukiba ngarang ahing nongyai jiribam dagi muk thadoroktuna mafam achida ngasi ayupung tara aidai hariba Mantripukhi ki adugumba software technology park of India ki hariba mafam sigi complex ta hariba mahiro amachung tongan ba mioi sing asi screening tawnglabagi damakta lairi adubu mafam asida lakliba mairoi singna phongdorokpa amachung parents na phongdorokpa matungina ngarang ahingdagi lakhiba dumloba makhoi gi macha machu sing mairoi tongan ba mioi sing asi hariba complex asida screening loiraba phawda laifam thokpa quarantine center singda magi district singda pubagi ayaba pidabana hoji yamna makhoi yamna awaba amadi khoirang khoichauna ba yamna nungaitaba ama gi mambiri hoji ubri si meyamna chu mangda ubiriba adumlo hariba sing asi Asugumlaba complex asida screening tawba lorum matungda hariba laifam thokpa quarantine center singdal laiba chatpa phangdabagi adumlaba chatnabagi damakta ngainabagi khudamni mokai hujik puraga kadaida thamgi airaga aduga asida loire aduga corona time gi mokai responsibility lowa misu phangdaba asida gi kadai puani angang khoi haibagi haibane jiribamdagi dina natna topa mau getagi phawwa hariba mahiro yamsung tonga mioi sing si changaktra quarantine tawnabagi damakta screening tawbagi thabak chatharibani adubu yamna nganingai oiba amasung haningai oiba amana hariba asugumlaba mahiro sing jamna wana top station digi laklaba matungda screening tawraba loiraba phawbada karaida chakadage kari tawgadage haiba phawba hoju phawba khangandaba asi yamna laibak thiba amani nakalamromda chandigarh dagi tholakpa mahiro amana screening tawdana jamna wana leli haibaduni aduna maram moiraga hariba mairo yabachung tongan mioi sing asi imphal thunglaba phawbada makhoiba tonglakliba bus na singba tongan gari sing asi sanitize tawdaba mafam asi jorlaba phawbada mairo amachung tongan mioi sing asi karamna sanitize tawrga screening tawgodorba adumlaba complex de pusangadage haibagi chexel thorang ama lokhotpagi mamidi hauji phawba tade karang jiribam dagi ahing pungani dagi start tawbane adunga si ayu pung 13 swai de yogjarakbane pung 13 jidagi sida adum lairing asai dagi screening su tawde kaimta action amta lokhatri sumaina sung kyam kuina thambigi doino haidi thorak baje waja na thorak baga chapmana re khoiji screening su amata tawde kaigum action amta ju lokhat de systematic arrangement amata laitreba yam ju ware khoi mayam je journey su 3-4 days train journey do yam wana lakpane again screening su tawbidri sumchi gi fibam je tawraga issue yam thoklakani mioi sing asi thorakpa matamda mipai thangbairaba adumloba mama mapa oiba singna macha oiba singbu hariba laichat asidagi chection naba gidamakta tongan ba masagi gari phawba poraktuna quarantine center da thinnabagi dumloba yamna mami amasu chawna tari mangda ubiriba hariba gari macha dumloba private vehicle singasi
तोंगान तोंगान बा मामा पा ओइबा सिंगना हारिबा मचा मचु मणिपुर की मपान दे थोलकपा अदुमलबा मै सिंग अदु तोंगान तोंगान बा क्वारंटाइन सेंटर सिंगा थिनबगी दमकता नाइनबगी ममीनी असुगुमलबा स्क्रीनिंग तौफम असिदा लाइरिबा स्क्रीनिंग की अदुमलबा मेंबर सिंगा मतम चाना स्क्रीनिंग लोर मतुंगदा करम स्टेप अमुक लौगदगे हाइबगी मतंगदा यामना निथिना थबक तौदबगी वाफम अमा मियामना फोंदोरगले लोइनना असुगुमलबा जगा असि यामना चेक्शनना थबक तौबगी अदुमल मथौ तारबा तांजा असिदा मरी लेनबा हेल्थ डिपार्टमेंट अमसुंग इम्फाल ईस्ट की तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग पुलिस डिपार्टमेंट की मियोय सुना लाइतबा हाइबसिमक यामना लाइबक थीबनी लोइनना असुमलबा इम्फाल ईस्ट की जुरिडिक्शन असिदा इम्फाल वेस्ट की अदुम एडिशनल एसपी अमसुंग इम्फाल वेस्ट की ओसीना यामना वाना हारिबा मियोय सिंग असि मखोइबु गाक सेनबा निंथिना चेक्सिन जेमबगी अदुमलबा थबामदि लौखली हजिक फाउसे मफम सिदा अखोइसे फमफम पीदे फमफम सिटसु थादे कोच चलहलगा नुक्सा मर थमे चाक पिजदे सुमनगी लफोय मचा अमगा चा ग्लास थो हाय अदुगा दुम लोय मयाम से अनाब यावरी लायंग चलो यावरी आई सामा हार्ट पेशेंट नि अतोपा हानजिंग यावरी चही हुमद्राय मथा ओइबा हार्ट पेशेंट यावरी अदगी टेस्ट मथंग हंग लोय लोय थादोकदुन करियम तनी तौदे अखोइ सिगी अथॉरिटी से अदुके मातिक छोरे हाय ताई हारिबा स्टेशन असिदगी लाकपा मियोय सिंग असिदा असुमलबे यामना तमथिरबा लाइचत असि हेना संतोरकद्रा हाइबगी मिपाइबो अमा लैनिंगाय सिदा यामना चेक्शन दबा तफम थोबा थबक तौदबा सिना मणिपुर हेना कोविड-19 की अदुमलबा पेशेंट मसिंग जाम खलक लोय हाइनिंगाय लैते लोइना ngaching gachimbaksु मणिपुर टेनोपल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चलिबा मोरे दगी मियोय अनि ममामचा अनि पॉजिटिव ओइदुना हौजु फावदा मियोय मरी पॉजिटिव ओइख्रबनि मरम मदुना हारिबा ओइरिबा फिबम मसिदा मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग तोंगा तोंगा डिपार्टमेंट सिंगना मियंग चंगौद्रगदी मपानदगी थोरकलिबा सुम मियोय सिंग असिदा हेना अवाबा मायोंनुदुना लमदम सिदा सु कोविड-19 के दुमलबा अचौबा अवाबा चेथिंग ओ फाइनिंगोय हाइनिंगाय लेते कैमरा पर्सन चुंखाम चुबार्स को लोइना पावदम जरिबा आरसी मंगांचा इंपैक्ट न्यूज इम्फाल कोविड-19 की लॉकडाउन नंबर वर्ग पंजाब पंदुन लेरुबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मियो हुंपुतर मंगा ngasi थौबाल तुंगलखरै मणिपुर लेंगा की मतेंग लोइना ngasi थुंगलखिबा मियो सिंगल थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगजिंग लमदिंग हायर सेकेंडरी स्कूल द लेबा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर लेहनखरै पंजाब त लेरुबा मियो सिंग अदुना हेक यौरकपगा मखोय सिंग अदु इंफ्रारेड थर्मोमीटर सिजन अदुना टेंपरेचर ओनदुना टेस्ट तौकी लोइना कोविड-19 की टेस्ट तौनब सैंपल लौबगी थबक चथकी अमरम द डिस्ट्रिक्ट असिगी लिलोंग हौरबी कॉलेज दा होखिबा मे 13 दगी हांगबा होखिबा स्क्रीनिंग सेंटर दा ngasi फावबदा पुनमियो चाम हुमतरा माथोय टेस्ट तौखरे मखोय सिंग अदुसु मागी केंद्र दा हांगबा कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर सिंगदा लहनखरे अमरम दा थौबाल ओक्रम द लेबा वाइखोमनी गर्ल्स कॉलेज दा हांगबा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर दा मियोय कुंत्रा निपान लेरमबदगी लैरंबदुगी मनुंगदा मियोय कुंत्रा तरे टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओरकपदगी मयुम द डिसर्च तौखरे मदे रिजल्ट ngairi चाउयाई हायर सेकेंडरी स्कूल दा मियोय निफुमंगा लैरी लोना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल की GNM नर्सिंग स्कूल दा हांग क्वारंटाइन सेंटर दा मियोय तरेत लैरी लेगांग मणिपुर की मपान पंदुन लेरुबा मियोय सिंग जिरबाम फावबा ट्रेन पुसलखिबा सि निमित हुमनी नत्रगा मरीनी कानरगा पुसिन बिरउ हैना ऑल जिरबाम यूनाइटेड क्लब एसोसिएशन आजुका ना मणिपुर लेंगाक अपील तौरकली आजुका की प्रेसिडेंट मैपाक्सना मंगांग ना हाई था से गौखि बतारा मरी द चेन्नई दगी लाखिबा मियोय सिंग अमदे ngarang पंजाब दगी लाक्तोन जिरबाम रेलवे स्टेशन द थुंगलखिबा से सुमनतगी नोम खक्तम कानरगा लाखिबने मसिग महुत निमित हुमनी मरीनी कानरगा लाखलबदे मफम मसिदा सेक्टर खुदिंगमक मथौ तौरिबा मियोय सिंग द हेन खुदोंग चागनी हाइबो वफम फोंदोरखी जिरीबाम रेलवे स्टेशन दा अनिरक सुबोइना थुंगलखिबा चेन्नई अमदी पंजाब की ट्रेन अनिमक नोम खक्तंग ब्रेक फंखी हयेंसु बेंगलोर दगी यूरोपगी पाउलेरी यारगदी यामद्रबदा कोगी मपानदगी पुसन बिरलिबा लाइबा ट्रेन असि नुमित हुमनी नत्रगना मरीनी ब्रेक पिबिरगदी अजुका नतना सेक्टर खुदिमक्ता लेरिबा स्टेक होल्डर खुदिमक्ता खुदोंग चागद्रा हैना खंजै गवर्नमेंटना वाफम असिगी मतंगदा पुनिंग थिंजेनबिनबा हाइजरी मणिपुर लेंगांग लमदम से कोविड-19 नारकलबा अनाब सिंह लायंग नब तोंगान हॉस्पिटल अथु मतम सारकने हैना लाउथोखिबादो मणिपुर की करम मफम द हॉस्पिटल अदु साब हौख्रबगे हैना सरकारना वहंग तोरकली
हिरम असिगी मतंग ngasi korong mamang na pangtok ki paumi singa unaba mada lubasagi general secretary moirang tem angamba na makata na fongdor ki bada manipur lenga covid-19 thengna na balakol iba khongthang singa se lubasina suma fung fana sawgalei adubo housing manipur ki wani covid-19 thengna na balakol iba thabak singa sida ahoba kya laire maruina laina asi narakpa anav sing laing na ba hospital matik sana laitri masigi matak jenims amde rims hospital da anav singna sejina na ba ventilator maching sam fana laitabagi matakta healthcare workers singa season ba PPE pawwa matik chana laitre maramasena house workle femasida laina ase haurakpa matamna lakshil laudrabadi laina asina makatana sandoraktuna manipur gi miyam paktakna narakatra haibagi chingna laire maramasena laina ase athu matamda control to ngamna ba lengak nasu lamdamasi gi miyam ga punna thabak tawmina ba mathau tare haibu wafam thamlaki changi lambi mayam gi masida sangi iba ikoi lanai oina home department gi makha da ayaba lauraga sangak pasing asi niom kanglon amagi makha da ikoi sangak pa mathok tai na khali mamang da masi ta hugda bagi asawu mami ma tai maram aduna changi iba ikoi iram dam si ichina khudimak sab screening procedure da tawrakanda ikoi sangak amagi thaba ama manipur sarkar gi home department na yamna akan ba thaba ama ikoi athuba matam da lokhal halengi loina na hairiba state government na suguma mayam singa si khalakanda thabakta खुदक्तगी ओंथोकननाबा अमदी हौजिक लेरिबा स्टेट गवर्नमेंट ना हौजिक पुसलकदरिबा इकोगी मणिपुरी चा मयाम अमा संगकदरिबा मयाम सिंग सिगी खल्लकांदा याम अथुब मतमगी मनुंगदा ओइरकदबा consequences मयाम सिंग सि खल्लकांदा सेक्शन थोरांग लखलौबा अमा तंगाई फदेना खल्ली पाउगी मिफम सरू याकिब सरकार की प्रेसिडेंट सोमरेंद्र थोक्सोम मखाताना फोंदोर की बदा हाउसिंग स्टेटस दमा पालमदा लैरु मणिपुरी सिंह पुसिलक नब लेगांगना लखोले बथबक सिदा अहोब कया लैरे मरुवेना तोंगान तोंगान मफम सिंह हांगलिब क्वारंटाइन सेंटर सिंह मतौ करमना चलाइगनि हाइबगी गाइडलाइन लैतबगी मथक्ता सेंटर सिंह असे मवोंग मरिल तादबगी तोंगान तोंगान बा वाकत कया लाकले मरमसना लेगांगना स्टेटस सिदा हाउसिंग हांगलिब क्वारंटाइन सेंटर सिंह असिदा अखनब मियंग संग बगलोना लाक्लिब मियो सिंगसु माना लाक्लिब लम अदुगी मतुंग इना तोंगान तोंगान थम मथौ ताई स्टेटस सिदा मखाताना लाकदब मिगी मसिंग याबना मखाताना अनोब क्वारंटाइन सेंटर कया लैंगांगना खुल की मियाम गलोना हांगदोक पियो अमदे हाउसिंग स्टेटस द कोविड-19 के अनाब मखाताना लैरक्लिबा सिंग असि मपालम द लैरो मियो ngakto ओइबना नाउना स्टेटस द चंगलकदब मी खुदिंगमक यामद्रबद निमित 13 निदि क्वारंटाइन सेंटर थम्बियो हाइबो वफम थमलकी इंडिया की लॉकडाउन तब की सिस्टम से सरकार की व्यू पॉइंट की हाइदारगदी मसी फेल हो टोटली फेल होगुब लॉकडाउन मखलमनी अखोदे चाननबगी खुदोंग चाबा पीबदा याम लाइन थोकनी हाइदारे सिगुम्बा अखोगी कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर सिंजे होगी हांगदोप मथौ तारे मरमदी नोंगदा मी लिसिंग लिसिंग चिंजलगा होगी अखोई मदुकी अरेंजमेंट दो गवर्नमेंट तब ngमोइदुनि मरम हरकांदा अखोई मदु अखोगी कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर से हांगौद्रगदी अखोई अंगक पुफांगना अखोगी कम्युनिटी से मसिंग यामजद्रे मुखिबे याबगी वंदे भारत मिशन की मखादा मीरे बाक्त लैखरब इंडिया मसा सिंह इंडिया दा पुरक की प्रोसेस ता किर्गिस्तान दा एमबीबीएस तमदुन लैरिब मणिपुरी मचा सिंह दी याउबिरक्तरे हैना किर्गिस्तान लैरिब मणिपुरी मचा सिंह पीएन वफम फोंदोरकली हाउसिंग इंडिया गवर्नमेंट चतरकलिबा इवैक्यूएशन प्रोसेस असिदा किर्गिस्तान दा पंदुन लैरिब माहिरो सिंह नम कोइसु याहोगन बहादुन एम्बेसी की खुथांग दा रजिस्ट्रेशन अमदि फॉर्म मेंशन किबा लैरबसु इवैक्यूएशन प्रोसेस असिदा याउ यारोय हैना हाइरकी हरी वंदे भारत मिशन की मखादा किर्गिस्तान दा स्पेशल फ्लाइट मरी थारकदौरी लाखलिब मे कुंतरुक विहार की दमक जुन अमदा जोयपुर मदे हैदराबाद की दमक फ्लाइट अनी अमसुंग जुन अनीदा दिल्ली की दमक फ्लाइट अम थारकदबने अदु फ्लाइट असिदा नॉर्थ ईस्ट की माहिरो सिंगदी याव यारोय हारी लोइना नॉर्थ ईस्ट की मियो सिंग की दमक तोखायो फ्लाइट सिलक पसु लैत्री मरम असिना मणिपुर लेगांगना मियंग चंगबिननबा किर्गिस्तान दा पंदुन लैरिब मणिपुरी मचा सिंगबु लौथोकपिननबा अथुब थब पाइखत पियो है अपील तौरकली निंगसिंग बयाई किर्गिस्तान दा थेंगनरिब खुदोंग चादबा सिगुमना कजाकिस्तान अबुधाबी अमदे दुबई दसु हौजिक मणिपुरी मचा कयामा मरैबाक्ता हलक्प याबगी खुदोंग चाब फंगदना पंदुन लैरिबने
COVID-19 maram ojana mahom asida sum master ga manga de lockdown si chataduna lakli lockdown le bana maram ojana poche gi maman tangkhatpa dollar wangkhatpa poche leba tokpa matamda wa ba kaya ma unari manipur su lockdown le bana maram ojana parents ya ma paisa thakpa matamda wa ba kaya ma unari hojimaki oinadi india MPC ma kadi oi gi oina kari mati amta phangba leitri manipur taiwan.in da register tawale khabsu check tawo matamda akoi ming yamda ba masung kari response amda pirakte hantak india ga mena simbiriba bande bharat mission gi matung ina indian students in longthoknaba pharmacy oina flat mari tharakadori masida registration amadi form submission tawale khabasu india embassy wai sanaba matamda knowledge students in longthoknaba gi wafam amta yaramde manipur students in gi maraktasu health ki problem leba kaya ama yauri maram asina manipur government na central government ka tana biraga nasa akoi awaba sing asi kharamata konaba amadi yimna tholokpa yanaba mating pangbiu haina nasa akoina manipur gi chief minister da nolokna ningsingjari Nakalam the COVID-19 lockdown number more Malami Tongan Beleva Kara Pandu India Masa Singh Loktopoki Tavak Vande Bharat Mission Giani Suba Tankak Ngasidi Haukre Anirak Suba Tankaki Vande Bharat Mission Nashina Me Kunito forward Chatagani Hari Tankak Asida Indonesia, Thailand, Australia, Italy, France, Germany, Ireland, Canada, Japan, Nigeria, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Belarus, Georgia, Tajikistan amadi Armenia yauna malem gi leba kunthra matho ye panduna leiriba India macha sing flight chamani fu mapan sinjin aduna lauthok lugadori masig damak hausi fawda India macha lakam galising marifu nipan gi mathakta register tawrakre hari panbi ai COVID-19 na malem gi leba kya da lockdown tawsin ki bidi mayum na thorok pa yada na malem gi tongan tongan leba sing da panduna ler ki ba India macha sing bu lauthok no gi damak Vande Bharat Mission India lengang na hauki ba me tare tagi ahan batangka ki oina haudo ki bane ahan batangka ki Vande Bharat Mission aduda malem gi leba tarani thoi dagi India macha lising taramanga rom puthor ki bane Manipur Pandun Leba, Nagaland Macha Singaman the Mui, Cham Kuntra Mangasi, Nagaland Gidamak in Faltado Cray, Arabu Sing of Manipur government, Sung, Nagaland government, Anigi, Ayab Matung in a Manipur Langaki Transport Department, Joint Director, BK Sarmana, not AOC, Bastalam Takibane, Nagaland Macha Singado, Old Manipur Intervast and Allied Transport Association ki tongan was taruk ta puki bane makoi Imphal thadok tringaida masks hand sanitizer amadi thaknana sing su Manipur lenga ki maike de ki khudolo ni tamki was lamthab ki thoramadu the rims ki PGT medicine toriba Nagaland macha Dr. Nyamjay Konyak Old Manipur Intervast and Allied Transport Association ki advisor Bhupen Chandra Ghosh amadi Marilena Transport Association sing mihut kya na sarugya ki In bringing back the stranded people of Nagaland, which is spread over several places in Manipur. So at this hour, I would especially want to thank both the government of Nagaland and government of Manipur and all the people who have been helping us so that we could send them back home. On behalf of the All Manipur Interstate Allied Bus Association and All Manipur Tanker Driver Union and HITO, we are arranging and offering sanitizer and masks and drinking water. This arrangement is advised from the state government and Nagaland government, and we are very happy for the Nagaland students and people for a happy journey. Haukiba metara mangada Guwahati the game fall tamna lakwa bus the tonlokiba mioi karada ziribam yorok laba matungda mafamadu the kamduna ziri kaitil the poche labigi tawung satakibado yamnamak live activity hana kanglai bag students association a topo chero labada kangalakli Serolasan high asiguma tawung se amukana chatadan rabamadi ziribam railway station na local liba section Taurang asigumna bus the lakum singisu section Taurang lokot piu hana KSA district council ziribam na lengaki Marilena Singi Pung Chingshilakli Kangla Mamang the Kangodana Laiho Torpa Nupa Mamafamadu the duty Torma police personnel singer CMO Imphal West the Pau Peter Matung flu clinic ta Chatuna Yeng Naba Hirakpadagi Mafamadu Lerma police personnel sing Aduna Nupadu flu clinic Chalhan Cray Impact News na pungo pau dengan sinungtil pungani makarom taba aduaida Kangla Western Gate mamang the curfew pass yaw daba masung marks uptana lambi da chatwa miyoi sing police personnel sing na check tawbi thabak chataki matamadu nupa adu khangau dana laiho toroki bane khodak nupa adu tongan na lahel laba matung da police
personnel singna CMO Imphal West report piki adubu hariba mi edo flu clinic ta chatuna yengan ba khangalakpad ki nupa adu police personnel sing aduna flu clinic ta sathan kibani hari hariba nupa adu Imphal West district ki mafam amadagi nupa aduna fongdorop ki matung ina mahak sekonda mi khara unaruraga halakpada lambida layo haurak kibani hari lockdown ga mari lenana mamang ga pikhi curfew pass खुदिमक सनररोय हैना चीफ सेक्रेटरी ना लाउथोखरै COVID-19 positive oibig report social media da viral oirakpagi matang da su thigatna ba khangan khrab wafam su lakli hiramasida paudamama मणिपुर लॉकडाउन लेना कर्फ्यू लेना गाड़ी चेंबगी चांगदी नोंगो नोंगगी हेंगलकपसिदा मियामना हंगनखिबा कर्फ्यू पास असि करमना पीबनो करम अथॉरिटीना करिगिदमक पीबनो हाइना हंगनखिबा वहांग अदुगी पाखुम अदु तम तम लाखपगुम तौरी ngasi manipur ki chief secretary dr j suresh babuna hana piramba curfew passing adu ngasi dagi chanaroi haina laukthokre loinana hariba curfew pass asi Imphal West amadi Imphal East ki oina nauna lagudaba sing adu home department dagi oina lahol lagani aduga atopa district sing oina de masa masa gi dc sing dagi lobo yagani haiba wafam thokre. We have found that large scale movement of the people is happening in the state. So today government has cancelled all the curfew passes issued to all the people. Now from today onwards all the passes stand cancelled, and those who want any new pass, they have to apply to the home department in case of Imphal East and West district, and in case of other district they should apply to the concerned deputy commissioner. A new pass will be issued, and we are not going to issue any pass for group of people or bulk number of people. It has to be individual to individual, and pass also will be sent on the WhatsApp. Nakalamurumda Manipur ki tongan ba mafam sing amadi tamda civil society organization singi mihut singna chana thana polam kya yen ba chatliba se tokpiro haina so chief secretary na appeal tarokli maruina makhoina chana thakna ba donate tawning ba tengbang pining ba lere basu dc singda hangliba food bank ta thambiu haina phongdorakle. Large number of social organizations, civil society organizations who are coming forward to do distribution of essential commodities, and our sincere appeal, we have already issued a notification today. They should not do that. They should, I will appreciate if they could donate all the material to the food bank which is created in each of the districts in the deputy commissioner office. Kindly donate to the food bank in the deputy commissioner office. They will take further distribution through a proper systematic way, rather than going house to house, meeting people. Social distancing norms are hardly followed. So these are to be avoided. So necessary notifications are already issued by the government in this regard. Wafam amana Manipur COVID-19 positive case lakli haibagi policy lengakna amadi tongan ba marilena authorities singna thok tringai da social media kuthang da test tawbagi report adu viral chalakpa amadi masina tungda tongan ba thokon ne thodok kya ma thokpa yabagi othokpa maramna ngasigi oina khogi positive oikhiba mioi sing amadi ngarangi yauna positive oikhiba mioi sing adugi mahaki test tawkhibagi report adu viral chatkhiba adugi matang na chu chief secretary na thijillaga maduda lakhotpa yaba action lakhot number thorang tori habi wafam su thamlakli. These positive cases I have been seeing in the social media. A lot of photographs are put, a lot of biodata has been published, details are disclosed, which is against the norms. And I already ordered an inquiry into the leakage, and responsible people who are over enthusiastic and giving the information to the confidential information outside will definitely take action. I already told the DGP to book a case and proceed further through the cybercrime analysis. How kiba no money sida India tongan mafam singda thabok to leiba nurse kuma mioi kya ama Manipura lakpa haunakre yaubusu kya ama yaukre adubu ngasi chief secretary na appeal torakpada Manipur mapanda leriba maruoina health workers sing nurse oina mathau toriba singna kariguma masai khudong saba leitragadi mafam aduda dumak mahaki mathau todon leibiu amadi thabok thadolaga thokpagi wakhalasi tawbigenu haina su appeal torokli. We are only helping those people who are stranded, and we are requesting the government for their help to them to return back to the state. From our side, we are not asking XYZ to come and stay here. We sincerely appeal again that those people who have no urgency here, those people who have got a job opportunity there in that particular place should remain there.
they should not return back. कर्फ्यू पास पीबगी मतंगदा चन कांगलोन अमा नौना सेमलकपा अमदे तोवान तोवानबा सेक्शन थौरांग ओइना कोगी सीएसओ सिंगना मियामदा चाना थंगना येनबा सिदसु लेपीरो हाइबि वफम थमलकपा सिगी मथक्ता तोवान तोवानबा सेक्शन थौरांग कयामा लखरक लिबा सिदा अखोय पुन्ना सरुक यामिनदुना अमदे मतेंग पांगसिनदुना हारिबा लाइना असि मखाताना संदोक्तनबा होनमिनबगी तंगाई फदबा लेरे कैमरा पर्सन एल कबीरोना पौरमजरीबा आई किटमयुम प्रेमचांद इंपैक्ट न्यूज इम्फाल कर्फ्यू पास याउदबम सोंग मार्क सुबतबा लम्बी थोरक मियोय सिंह इम्फाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना फागतुना फाइन थियन क्रे डिस्ट्रिक्ट असगी एसपी के मियंग मखादा एसडीपीओ एन सुरज नंदुचिंग मकामबु मन कोनुंग ममांग मार्क सुबतबम सोंग कर्फ्यू पास याउदना लम्बी लाक्वा मियोय सिंह फागतुना एजुकेटिव मजिस्ट्रेट ममांग पुथोकी सुरज फोंदरपदा मार्क सुबतबम सोंग पास याउदना थोरक सिंह मखाताना फागतपगी थबक सथकीगनी हाबु वफम थमलकी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंह कर्फ्यू में लॉकडाउन थोगाइदुना थोरकिबा मियोय चाहुम सुमना अहुम लोनेना गाड़ी चानी सुमना निपान ग कोनना फागतख्रै मखोय सिंह अदुदि थौबाल पुलिस स्टेशन की मियोय हुमपुमाथोय लिलोंग पुलिस स्टेशन की मियोय चाम सुमना अमा यारिपोक पुलिस स्टेशन की मियोय हुमपुतरा मंगा खोंगजोम पुलिस स्टेशन की मियोय कुनिथोय हाइरोक पुलिस स्टेशन की मियोय कुन नोंपोक सेमाई पुलिस स्टेशन की मियोय कुनमरे हारिबा मियोय सिंह असने मखोय सिंह अदुदगी मोटर व्हीकल्स एक मखादा फाइन ओन लुपा लिसिंग कुनिपान ग चातरेट सुमना कुंथ्रा खोंगत पुंगम की सुहारी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंह दगी डिस्ट्रिक्ट हसिग पुलिस ना कर्फ्यू पास याउतना अमदे मार्क्स उपतना लंबिदा थोरकपा मियोय सिंह फागत खरै डिस्ट्रिक्ट असगी एसपी की मियंग मखादा ड्राइवर दु चथखिबने हारी ड्राइवर दु गमदि लेना एडिशनल एसपी ऑपरेशंस एल अमरजिन फोंदरखिबदा कोविड-19 लाइनारगी ngaktokna बहोनबदा खो यमतोइना चटमिनसे मियामना लंबिदा थोरकपा मतमदा मार्क्स उपियो मियाम तिनबा मफमदा सोशल डिस्टेंसिंग ngakna chatpiu haibu wafum thamlaki matang aswaida break amalo jage break matung da lebaga sida covid-19 confirm oiba mi gi masing lising marfu manga ga chamapan hian kibaga loinana active case lising yankai humdoi hian kibagi pau loinana manipuram song malimi tongan tongan ba i pau sing pudu na lakjage impact news migeng ta do na lebiyo break matung da mayam amuna taram nokchariam de bulletin sing makhata ba pau sing miyam de pijari Laiba ka sida hau ki pung kunmari ki manung COVID-19 ga no case listing ahum ga satret kunithoi lakhi ba loina na apun ba confirm case masing listing marfumanga chamapan hian khrena Ministry of Health and Family Welfare Government of India na thok report ki batung ina kangalakli masigi manung da active case na listing yankai humdoi hian bane si ki ba mi masing na listing ani ga chatret yankai ni thoi nei loina na fagla ki ba mi masing na मियोय लिसिंग कुंथ्रा ग चाम हेन मनि हारि लेबागा सिगोना महाराष्ट्र ना अपुन केस लिसिंग कुंथ्रा हेंदुरा ngasiso covid-19 na solve state singi manungda khwaide gi makok ta leiri nakal maromda malim gi oina USA na apun case masing lakh tara marga lising marfum manga ga chamapan henduna makok ta leiri Spain na case masing lakh ani ga lising humputra taruk chamanga oiduna ani subada loina na Russia na apun case lakh ani ga lising humputara ni thoi hendura ahum sub leiri malim gi covid-19 ga apun case masing lakh ni futaruk lising yankhai tret chama hen kre laikida mi gi masing na la ahum ga lising mapan chani hen kre made mioi lakh tara tret lising humputara tret chani na laing badagi fagalak mangam kre
Jiribam Railway Station the Hangliba Screening Center the Ladiba Screening Boot Amasung Rim Samadi Zanims the Ladiba COVID-19 test of testing capacity as a Manipulangang Atu Matamda Masing Hengat Nanaba Tabak Fakat Pio Haina MPCC Vice President K.S. Ratan Kumana Lengaki Chingshilakli Hiramasing Matang as the BT Road Labour Congress Vap and the Pangtoki Pomising Unabamada Ratan Kumana Makatana Fondor Kibutama Palam the Pandun Ladiba Manipuri Sing is there as the Puratan Nabalang Lakoli Tabak Sing as a party as in a summa from Fana Shawale, Adubu, Esteris the Nomada, Halakliba Migi Massing as a Kahena Yam, Maramoidana, Jiribamgi Railway Station, da Hangliba Screening Buddha say Massing Yam Dabana, Numitkani train Tonguna Lakliba, Miamda, Awavakayam, Piri, Masig Matakta, Zenim some of the rims the COVID-19 test of capacity as a Puna Subnagimioi. Sahum Humputra Kakta Oibana, Miana test oba, Ngai with Achawa Awaba, Mayok Nari, Mapalam Dagi, Mi Puranaba, Legang Namigi Lis, Sembi Matanga, Mawong Maril Tadribasisu, Atu Matam the Miam, Sengdopio, Loinana status the COVID-19, Tengan and Abatabak doctor, nurse, health care worker, Ramadi, local volunteer Singidamag, Legang Nakanama Taurang, Ama Atu Matamda, Paikat Pio, Habu from Sutamaki. Gamena Quigi. Mamangda akwegi stranded akwegi Manipuri singda akwai lupa lising ani gumbagi financial help si piba hore masi makha chathari bra chathadabra mena maswa yoisida walhori basing se masida akwegi paisa sing financial assistance 2000 se masi masu akwai tawhanjaningi transport helpline ama maswa yoisida akwegi stranded Manipuri sing adigi magi mama mapa leiriba kholiba mayam sida hojiksi a lot of stress haitare emotional, psychological trauma mayam ama laire masugi emotional canosing se concern sing se akoi Manipur sarkarna address tobam thoi Paugi mi famadu sarvya ki MPCC ki wang lai onaviki shor na makatana fongdor ki bada ngasi Manipur lenga ki chief secretary na thoki ba order amada Imphal West amada Imphal East ki DC sing na pirama curfew passing Chatnada Roy hai ki badu yamna live activity chief secretary ki order sina Imphal East amada Imphal West ki DC NEC yana mong maril tada ba oina miyam uhalle masigi matakta order sida lockdown awaba nanglaba miyoy singda haktheng na mateng pang yaroi Port Kudimak DC ki office ta hang food bank ta pishin gada pani hai na thorak liba asi India ki karam logi makada thokpa order no hai na mag na hanglaki asigma order asina asol ana singda mateng pang lamba miyoy kya da suning han na po lai maramasina order asi nauna semdok piyo hai bo from tamlaki Singma food bank semi hai basi karama aingi makada semi no masi guideline na karino ikoi mayam da khangan biu hariba DC deposit toroga aine piringi mafam da potun dro yogodra yoroidra habdi adu guarantee de kari lege hariba kana go mi khrana khoi gi masagi sting hawai oni yen thokoi mahota thongaga su khoi yen thoknari hariba gadi mado hojiki laiba masai amaga mateng pangna bagi thabak sida masi practical oirakti hariba simai tongna Manipur government gi jamna authoritarian oiba ain gi makhara thabak tawdaba siguma mawong sina masida suffer tawdoi di kana noida laita laira awaba Manipur ki praja singne heba Hianglam Assembly constituency ki oina palam de halake constituency ase ki mioi sing thamna ba langmai dong higher secondary school da hangba community quarantine center da mathok toba volunteer sing da training amadi awareness pi bagi thoram pangthokrai thoram adunga si kendra si ki MLA Dr. Y Radheshyam gi langmai dong da leiba mayum da pangthoki loina center asida volunteer ogada mioi sing da Kaching district ki district surveillance officer Dr. Elangum Kiran na matokram na volunteer sing na mapalam de halakliba mioi sing mateng pangga de amadi the Lanai Laina Asina Karamna Sanglak Haloidake Haibagi Matang the Wanganki Toromatic Maka Chatak Poina Emelena Luchingduna Langmaidong Higher Secondary School the Hang Libu Community Quarantine Center ki Fubam Su Haktengna Chatuna Yingsinki Lockdown Manungda migrant worker Masung Larba Singbu Lakna bagi mayokta CPI ne lakli batang taramapanda lebak sin matungna protest tawgani hari CPI Manipur State Council na thokpa chero lamagi matungina COVID-19 dagi ngak thokna na lebak sin matungna lockdown lokthok ki badagi migrant worker kaya chaba fanglak taba mayum da hannarak pada tengbang pipi daba mateng pangbi daba kaya sina hena awab mayokna le asiguma thawong asi mayokta protest asi sathagana bani habi wa from tamlakli
Lockdown mara moiduna awaba kaya mayoknariba tampaki miyamda chingi khun kaya gi miyo singna makoi gi khulda fangba manama singi polam sing khodol tamagi thoram makhatana chathari ngasisu Urkul district ki Tului Khulgi Khunja Singh Manipur ki maruiba lupam oiba Committee of Civil Society Kanglaipak CCSK gi office ta laktun makoi gi khul da phangba tongan mana masingi polam kya khudolo ne tamlam ki CCSK gi maikai de gi su Tului gi Khunja Singh da cheng marks hand sanitizer kya khudolo ne tamki tengbang pina bagi thoram ado new check on da leba CCSK gi office ta pangto ki bane Club Targa, Tampakta Lady, Masin Manox, Awata, Tanzasida, Kari, Kada Kudulama, people like Ose, Masidi Hen and Maiba, Lake Trehaitare. Sumna, Singam, Anigi Martin, Medical Maris, Lady Mukadi, Kana, Kumba, Kuma Chobu, Hongba, say XY, and I bought the Musu, Madu, Hazening with the Equity, Luxinabagi Mariji, Sum Sicily, Sigi Sela Cusina Mormudana, Equi Nomadi, Lamdo Manipur, say, Yagamanunga, Maling Manunga, Padi Sokapa, Padi Intapa, Adu Lingel Manaba, Aduga Magi Pugum Toba, Sapana Puminaga, Pur Dumaki Waiva, Leva Umani, Hibatu, the Malemda, to show the put many. COVID-19 thengna na bagay tamang front line da thabak tawri police personnel sing lawr ba thawdang bu ikai khumna ba mati thagar phongdok poinga si nationally Indiana tetrafek amade cold coffee can listing taranipan Manipur police ta khushina krei Polam Singh adu police headquarters ta Manipur ki nationally distributor Susil Lohiana DGP LM kauktir khushina khibanai khushina ba ki thoramandu da IGP IK Muiva amadi IGP Priyo Kumar anisu sarugya ki Health and Family Welfare Minister L. Jantakumar Gimi Yang Makadang Asi Kaisamtong Kendra Manung Chana polling station number 12/17 gi Manung Chana Laiba Mio Singda Ward number 11 gi Asian Katrimium James Singh Amade Ilangwam Lekai Sakot Senthang Marup ki volunteer sing na puna kusam na duna 10 kilogram mga lem na yantok rey COVID-19 lockdown na morga awab mayong na riba kasamtong kendra gi miyam da Minister L. Jantakumar gi miyang makada ahum subatangka ki wana Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojna amade napsa gi makada ching lem na fangan ba haukrabani RPI Athawale Manipur State Committee ki President Maheso Thonazum gi miyang makada ngasi Kaisamtong Kendra gi manung chana leba Kaisampathiam Lekai Laimazam Lekai yauna ward number 9 amadi 14 na kon bak mafam singda manama sing yauna chana thang na polam sing yan tokrai Kangkok pi Senapati amadi none da leba tongan organization amadi lanai miyo sing na Kaisamtong Kendra gi miyam da chana thang na bagi awaba mayong na riba sige Mating Oiner na baching the Pangma Manama Sinkaya RPI Athawale Manipur State Committee gi President Maheswar Thongnawjamda Mating Oiner Pira Kibane Kaisamtong Kendra gi miyam gi tamak chana thakna ba polam kya pibi rakpada RPI Athawale Manipur State Committee gi maikai gi haraw fongdorki Kaisamtong Kendra ki ward number 11 amasung ward number 12 ti yentok sagre du ngasi namu koi ward number 9 ga ward number 13 ga yentok na ba koi sem saba hauzare du ngasi koi gi tiam lekai dagi hauzaraga matang koi ward number 9 amasung ward number 13 se yentok na ba tausagani ado yamna nungai zabadi koi gi chingi chinau sing sina koi Kaisamtong Kendra konana ba koi bibirak pase ai wonda haidi yamna ningai amasung yamna nungsiba phauzai yam haraw su phauzai habidi Kaisamtong Kendra ki duk yam laba ke koi gi population sida ai ngamjaba khara da su Tungmangam area do like I do that, Harado issue Yonava, a documentic Bibira Pase, which Chingi now since Sida, and a documentic Tagatli, also no I was a All Manipur United Clubs Organization, Amukogi Miyang Makadang Asu Sing Yauna Chanatan, and about Polam Sing Miam Fangan Cray, Kumza listing Majop and Mariputra Tareta, Manipur Yapun Mangisaktam Kai Viaro Heather Miamgi. Khongjangda Thawaina Pontapi Krabilam Domestic Atauba Ahumgi Yumgi Mio Singda Organization National Relief Materials Singadu Fanganki Amukogi President Nando Luang Luching Bamio Damanakumza listing Job and Putra Teretki Miamgi Yoga Thawaina Pontapi Krabilasham Romeo Nawaz Khanamadi Zamarudingi Yumgi Mio Sing the Tengbang Pulam Singadu Kusina Kibani United Committee Manipur UCM na Imphal manung de lariba orphan home amadi children home sing da chana thang no polam sing tingbang kray singi khunja sing na pirak pa manama sing yawba
तेंगबांग पोलम सिंह अदु कमिटी असना कोविड-19 मरम ओइरगा थेंगनरिबा अवाबा खरद ओरबसु कोकनन पांडम द पीबनि हारी कमिटी मणिपुर यूसीएम की कोविड-19 तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की तामई पीएससी की मेडिकल ऑफिसर दा तामई की एमएलए अवंगो निमाइना पीपीई एमदी हैंड सैनिटाइजर खुशिनखरे एमएलए अवंगो निमाइना कोविड-19 थेंगनबद मेडिकल टीम सिंगना लखलेब थौदांग सिंग थागद फोंगदोकी नाकालमरमद एडीसी तांगमेलंग चेयरमैन नमसिन रे पानमैना तामई सब डिविजनल हेडक्वार्टर द हांग कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर द लेब मियोय 13 दसु सेल ओइना लुपा लिसिंग अममम खुशिनकी कोविड-19 की ngaktongna ba lokol protection thorang ki manung chana Churachandpur district ki lambi singda district ADC Churachandpur amadi district fire brigade na hydroxychloroquine solution session aduna road sanitization sathakre district asigi tongan tong ATM booth singda su sanitization tawbi thabak sathaki hari hausi district asigi oina laiva asigi tongan mafam singda panduna lerma Manipur masa sing state sida hek tunglabaga district asigi miyoi sing quarantine mafung fana chathaba yana nabagi damak community quarantine center taramanga ki mathakta hangdoktor miyamna lainaba haukrabani COVID-19 dagi ngakthokna nabagi damak laingana lakholakliba thabak thoram sing asigi manung chana Churachandpur district administration na lakholliba section thorang sing asi miyamna ngakna chatrabade tamthirab laina laichar asi yamna thuna sandorakani haiba wafam tamlaki Imphal East ki mafam kharada hangdokliba quarantine center singi sana thaknaba Thongpham Oriba Sumang Lila Sanglen gi akoiba ngasi Manipur State Sumang Lila Council gi thaumi singna sit sengba gi thabak chathakre sit sengba gi thabak asi chayol khuding gi thang janumit khuding gi pangthokani hari COVID-19 thengna naba lengang na paikali ba thabak thorum singda mateng pangboina akoiba gi fibam luna na thamak ngamna naba sit sengba gi thabak adu paikat pani hari Malam sin batungna kiningai oiba mong the COVID-19 santorokli bamaraka sida state asida social media Facebook na chingba kaya da kangu masel irang thokpa yab mong da wai wata kaya idun thagalakli basing ase matam chana fagatuna cherak PBO haina All Manipur Maitai Pangal Development Union AMMPDU na thokpa chero lamada lenga ki pungning chingsilakli Numit taruk ni chara henduna uhai wai chaduna leli haina social media viral oi ki bathokchom yai magi mafam da miyam na mateng pangnarakpa leptri Kakching district ki Sugnu constituency ki manung channa lamjau makha lekai da leba thokchom yai magi mafam da Manipur ki media house amagi camera person nisi arambam na luchingba miyoi tare na saba kangbu amana su nomada changdrab yadrab polam singyaw na mateng pangki Toksom yai mana phongdrok ping matungina social media da ma ki video ama viral chat ki badagi lamdam sigi tongan miyoi kya na ma ki mayum da lakto na mateng kya panglak pada apen phongdoraki loirana legak na miyang sangbiduna ma ki haksang asisu amuktang sek tawbugi apambasu toksom yai mana phongdoraki सरकार की मतेंग दा आई साजों तंगी लायेंग बा सनिंग आई की खुदुम सादबा अम्मा हाइतार असिन अयासी सत्पंग रेडी हाना लेजरम बा खरा आइन होनबदा इसा थकुदि की लेम थब खरा दुना आदुम मखातो तो अयाम नतमनिना लोशन रे सुब नोमसु ngamdabaniना आई खगा सुम होनरगा सान थननबा सुम खगा होनबदि लोशन रे COVID-19 की लाइना लाइचर मरकसदा लौमी सिंगदा हार फंगदबगी अवाब मायोग नदननबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हार सिंगदु मरी लेनबा कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंगी गोडाउन सिंग थंबीदुना लौमी सिंगदा लाइन फंगननबा मणिपुर लौमी लुकी सेरो लमदा लंगा की पुंग चिंगसिलकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COVID-19 का मरी लेनना हंदकता लाउथोकिबा आत्मा निर्भर भारत की मखादा स्टेटस लेडब रजिस्टर तौरबा लेबर अमदी स्ट्रीट वेंडर सिंगदा लेंगा गसिन मखल मखा क्या की कानब सिंग पीरगने है ना लेबर मिनिस्टर डॉक्टर टीएस राधेश्याम ने फोंदोरकली हिरमसी की मतांग ngasi निताइबा चुथेक ले बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ऑफिस द पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनब मद मिनिस्टर मखा ताना फोंदोकिबा COVID-19 थेंगननबा लेंगा न लाउथोकलिबा लॉकडाउन ना मिपुम खुदिमक्ता अवाबा कया मायोक न हले अवाबा सिगिदमक प्राइम मिनिस्टर ना इंडिया की ओइना ख्वाइरी चावबा अकनब economic package ama lauthokibane hairaba package asigi makada manipur gi building and other
construction workers board ta register tawrba lever sing da lupa lising amam piragani loinana state city street vendor sing da so mudra gi makhada akanaba facility loan sing su piragani maramasna lengak na matam gi laina asi thengna na lauthok liba khongthang sing asida miyam na ngak na chatpi o haibu wafam thamlaki aina manipur praja mayam da appeal tawjining badi nongmai manung na hek tum mahorok na horen amuk tum masangba ayung ata ko tum masangba bawda ko ne sinari ba poching je masi akoi list ama ithok piraga madugi manung da akoi ne sindok pa yaba akoi hona ja puthok pa yaba se kari kari no je khandu akanda maduna sinjil laga di akoi self reliant oi gane khangje akoi china gi som burma rom ni china di lago port quality yaw do port mayam yori masi gi mahut che akoi ne sinjin mangam magadi akoi tam sinjin mangam magadi akoi self reliant oi ba india gi bharat ki self reliant bharat ama haibe se akoi manipur su oi bangam gani nakalam ram de state ki tongan mafum kaya da mahiro yaw na miyo kaya ka wairaga lairiba singna lockdown manung da ka awai man pihandana na balengang na akhanna ba thorang paikat piu haina maikai kya da ki phongdor kliba sigi matang na impact news nangbo wa hang da minister na makata na hai housing lockdown na maram oidana sinfam khudimak ta lairiba miyo singa si awaba kaya mayuk nari maramasina housing lairiba awaba kaya si yengduna ka saliba singna su miyam gi sentiment khangna thabak tawbiu hai ki rent log da ya de have leite adi pi da ya de leite upai leite mi da khara ta thok pi batare mating pang na mai do si akoi na re amaga ma khoi nuksi nei amaga ma mating pang nei hai bi akoi manipur leiba akoi se loinok se akoi pukchel chawa apha mi nga ta ne haira gadi amage mi awa ba se mating pang na matam ne now we have to fight together we have to stand together as one team one family si covid ji thengna ba aduna angam ma tawum thokodo tawum thwe ren pi da ba hai ba do adu thado kharganda mating pang na ba kamai pang adagi hai ba yeng mai matam no lai isne hai Lamsang Nagar Panchayat ki ward number 1 ki 9 fabu ki oina Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ki cheng yen thokpada constituency ki MLA S Rajan miyam da phajada bo hi wata sijina ki ba nungaiti haina Tauthang Kuno amasung Lamdeng Kuno gi Maivel sina MLA ki mathak maral sirakli Hiramasti ki mathang Lamdeng Kuno dagi sanasam ichan bi kaubi nupi amana phongdor ki matungina me tha gi oina PMG ke Y gi cheng yen thokpu ki mathang da ward agent singna MLA na pirakpa pauta ki matungin nani haiduna imung amamda lairiba miyo isuna na ba thorak laga masa masa gi khuyek piduna cheng lawgadabane thorak tab singi oina di cheng piroi hana loud speaker sejinaraga publicity chakhi hari thawang adu pen dabadi miyam na cheng yenfam du chatuna agent singa awaya kum tauna badagi MLA masa laktuna yelibu cheng ase prime minister na tangkhai ama putholaga MLA na tangkhai ama putholaga yen mane lawning laga lawning draga tu waina MLA na fajada wai wata sejina kibane hari hiramasi matangda lengang miyang changbinu na basu apil torakli MLA masamak laga khoida pamaga law pamdraga tu u haiba wata adagiri cheng lawroi da bajing phuraga tango mai security jing da haiba phone da video namu bada mullaga phu aduk lokap ta namjalu haiba wa haiwata mayam ma sijinarakba daita leita ba wa haigum cheng je lawroi haiba su nate aduga ma masamak na yum da thillu haiba order su thoame aduga khoi ji cheng ye lakhini thilakini haiba ga sada dum asi bo ngairi law haiba wa haiju haibi raktre khoida aduga cheng ji yum da thinbi raktre aduna khoi lamdeng khunau gi praja taw thongjing apun bajing na punlaga khoi pen Nafsa PMG ke YMD OMSSD ki makhada PDS ki polam sing status ki district tarataruk maki manungda lairiba assembly constituency singi bari lena district commissioner na CFNPD district supply officer na lauthak rehana consumer affairs food and public distribution department government of Manipur na thokpa chero lamada khangalakli Andro Assembly constituency goina Maraki Mikal Pangtok Kadoriba Sida Miref Oigan Hana Chongtorok Liba Laurembam Sanjoy Bu Porombat Police na Fagat Kiba Amadin Numit Marini Police Custody da Remand Lokta Kiba Yaning the Fong Doctona Mark was Sokot Muse in the constituency Sigma from Kiada Wakat Mipam Chatakre Miamna Angtha Tambaldu Market Yaripok Tulielgi Azad High Secondary School Lampak Yaripok Ningtaunai Maya Lekai ANBA Ground Yaripok Changam Dabi Makha Changam Dabi Mathag Nongbram Mayai Laikai Nongbram Awang Laikai Yaripok Yambem Kaitel Macha Yambem Lerak Achoba Yaripok Yambem Laimang Yaripok Top Singtha Ashina Chingba Tongan Mafam Sing the Wakat Mipam Singado Michang Naiba Police Ki Thong Yaning De Imphal Iski Additional ASP Bishorjit Kudata Transfer Togadabane Sanjoy Bu condition Amata Yaudana Thado Kadabani Haibana Chingba Play card Kya Shijinaduna Chataki Bane
mafam kayada khongjang loi singna lambi da thoraktuna slogan kaya lauki wakan mifam loi sing aduna phongdorakpada ex minister T.A. Syam Kumar gi Masan nupi T.A. Sylvia madi manau nupa Ravi na ex minister asigi yaripok yambiam da leba yumbu Sanjoy na thugai haiduna police ta aran report tausilaga Sanjoy faje levasi yaning de Manipur da nungtigi phong leba pauchi amadi electronic media da mioi kambu khran Sanjoy bu gunda fada tawbu oina hairak libasi yumpham yaudabane gunda tawribade ex minister ni habu wafam thamlaki Oida pada bangang ba namthak to ba thonakjom Syam Kumar gi masan nupi amasung manang nupa ni masin mapani na oida pada bangang duna namthak to duna kullasibu kain na bamsung maset tana sil mafam marang khang da ba maram cha da ba aran ba charge kya toksin duna fan basi tasengna pang da ba ki thong Droken dagi oina socher wa ko oina song topir ba laure mam Sanjoy sna kogi awana ta ba sidam lata ji bating oin noina pang biri ko adu ma police na mara le na phajan biri je thup matam da thadok piu ando kendra ji da udda chari bu ji Sanjoy na te Sangkumar ni Sangkumar na nui ke apudana huju ba hauki election da gunda chadana soinai dana pan thupang am dana lei huju bok da mana hoji Sanjoy je maran chiraga sibai na phali je thup matam da thadok piu ko Thawal Turel da mioi khran nung lengoi pektuna Turel asigi singbulanai lainang oina Selan bagi thawongbu Kiam Sipai Wang Mataba Development Association appeared Fondrokli High Court of Manipur Mamang Sahi 2019 ki Mars Tarani Toida Thokiva order at the Matung in a Marilena Sing Atu Matam Miyang Sangbiner Nabaso Association Shiki Maika Diki Tamlakli Lonana Thawal River Conservation Committee TRC Shina Turela Sibu Kanan Nabagamak Lokalapa Wari Pamadichan Chilakpa Tabak Thoram Pumnamakta Kiam Sipai Wang Mataba Development Association Mapung Fana Saugat Kani Hanasut Palakli Imphal East District ke manung chanma koirengai area da Imphal Turel ki toroba na yum sajin ba sing ngasi yengsin machat krai yengsin khongchara du SDO Porompad Vungba Maivam Porompad Police Station ki SDPO N Suras amsung Hangang OC KH Pathau na luching ba kambu mana chata ki banai yengsin machat padu ko marilenan SDO Porompad Vungba Maivam na hai Imphal Turel mapal da yum sajin ba masung lo na yada mong da anaw construction tokshin ba ki pau phang ba dagi yengsin ba lakpane yengsin ba sida lo na yada mong da construction torom ba sing amasung yum sajil ba sing notice pi krai lamdam sida wetland paddy land egg satna na bakana honari ba sina labukta makal amatagi anoba construction tawba yaroi hari Turen mapanda yum kai sakale khokale aina yada mongda construction mayam am leire haba report phangjabadagi khoi police team adagi agi SDC gi team ai sama yauna khoi je inspection natra survey hai tare am lakchabne yum kai gi saga bokha khra di ure construction khra leibu uzare masi mayam se khoi jik notice pija dana khoja dana moi kana khoi de explain tawna ba tuga construction sing tawdana ba khoi kan hojik tawjari adugi mathata hojik manipur da manipur wetland pediland act se kan implement tawna ba hona jari mina khoi lobuk ta di yum saba lobuk ta construction tawba lobuk ta any kind of activities loan ya da mon tawidana ba mayam da fil tawjabani makha ta ba provision ji karigumba wetland pediland act siva let tawraga saba oiragadi madu khoi sagi magi lamdu agricultural land oina onthokadabani ek ki matungina on ra phamuda masagi hoigi procedure amgi makhada hairiba magi lamdu agricultural land dagi homestead land oina on naba hoide apply to birakadabani More police ke officer in charge oramba police officer ama kumjal sing ani tarama pan drug pusilapa ki case ama mari lerana fabadagi jail lerake badu tha si ge hoki batara manga da case si ki investigating officer iona search thangalak ta badagi bail da thado krehari basi war against
ड्रग की खोंजंग चंगसिलेब मणिपुर लेंगांग असिबु इकाइबु पीबने हाइना कोलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल कदाना फोंदोरकली कोलिशन असिना थादोरप चेरोल अमदा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आयोना सर्सिट मतम चाना थांगलक्तबदगी सेनब मियोय अमा बेलदा थादोक्रे हाइबसि चिंगननिंगाई ओय आयोसी की मथक्ता इंक्वायरी अमा चथदुना थिजिनफम थोई लोइनना करिंगबा मराल लेरम लबदे थाबक्तगी टर्मिनेट तौगदबने हाइबु वाफम थमलकली हाउकिबा अप्रैल कुनमंगादा थौबाल पुलिस स्टेशन की टीम अमना थौबाल मोइजिंगदगी फागलखिबा क्वामना पोलांग कुनमरी बोरा अनि अमसुंग लिटर मंगागी सिंटेक्स अथनबा अमा ngasi चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थौबाल की ऑर्डर मतुंगिना थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की थौबाल खुनौद लेबा डंपिंग साइट फुमजिंदुना डिस्पोज तौख्रे डिस्पोज तौबा दुदा क्वामना ललोलबग मरी लेनना फागलखिबा मियोय मंगासु विटनेस ओइना सरुक याहन की क्वामना फुमजिनबा दुदा सरुक याखिबा थौबाल पुलिस स्टेशन की ओसी जदुमनी सुसरुक याकी नेरोका एफसी संगाफम की सानरोयम ओइरमत नतना लाइफ मेंबर अमसु ओइरम थिंगोम रोविकांता एलियस सामू मसागी अनाब मनमरम ओइरका लाइखिद्रे हैरी इम्फाल ईस्ट की मनुंग चन्ना लाइफम खुनौद लेरम थिंगोम रोविकांता एलियस सामूना मनुंग मतम चादना था सिगे हौकी बतारानि थोइद लाइखिदबदा फुटबॉल क्लब सिगी थौ पुरिब मियोय क्याना मागना तोरम थबक थोरम क्याबु निंगसिंगलदुना मिनिट अनि 2 मिनिट लेपतुना इकाई खुमनाबा उठकिबगा लोइनना इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारी हाइना फुटबॉल क्लब सिगी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एम मनीमोहना थोक चेरोल अमद खंगलकली विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की थिंगोई ग्राम पंचायत के मनुंग चन लेब थिंगोई मयाई लेकाई वार्ड नंबर 6 ता हांगबा दुकान ग लोइनना युमगी सरुक तंखाय अमा मैना चाख्रे मैना चाख्रबा दुकान अमसुंग युम मदु nganगोम जितेन को मियोय अमा गिन हेरी इंपैक्ट न्यूज न फंगो पाउदु थौदो सिंग असि नोंगालम दाइ थोखिबने मै चाकपगी थौदो को दुकान अदुगी मनुंग द थंब पोचै यावना पोचै कया मैना तुमना चाखी दुकान अदुगी संदोरकपा मई अदुना युम मदुगी का तरेट अमसु मैना चाखी हारी मई अदु फायर ब्रिगेड कांगु लाक्तुना मुथतनब होटनबदगी मुथतपा हौबदगी युम मदु तुम नमक्ति मई चाहौखिदे मई चाकपा अदुदा लुपा लाख तरेट लोमगी ओइबा माल चांग मांग ताख्रे हारी सलिब चाहिए सिगी ओइना कंगलई इमालुव KIL गी तारारक सुब मपो कुमन तोरम कोविड-19 मरम मोरगा ममिंग तगी ओइना ngaraang मे तरा मंगादा लुब सिगी मयाई लोइसंगदा पांगथोखरे ना किल गी चेरोल अमन खंगलकली कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के सकमाइजिनगा ताइनभा खोइदुम पार्ट के नोंगचुप थंगबा सरुक्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट JCCWV मणिपुर अमसुंग सकमाइजिन मखा नाहरोल क्लब के अपुन टीम अमना ड्राइव जथबदा असिबा उचेक निपान गलोना उचेक लांग थाकलम बसिंग फागत क्रे ड्राइव अदुग मरी लेना कक्सिंग की रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एन मुनाल मैतेन फोंदोरकपदा खोइदुम पाट की अकोयबदा उचेक लांग थाक्तुन उचेक फारे हबगी पाव फंगबदगी जॉइंट ड्राइव अदुग सि चथखिबने ड्राइव अदुदा लांग अमद उचेक निपान थुदुना सिरम थेंगनखि अमदे उचेक सिंग अदुगी मनुंगदा ngarakpi ani amasu yarom ki me kunithoida malem pumpu ki oina world biodiversity day palan thoram pangthokna thorang tawring echaraga sida mioi khara sel khara gi damak mamal yamna puche kya faaduna made hatok pi ba haibasi crime amani habi wafam thamlaki loinana logi matungina sa uchek hatpada chahi ahum jail thamba natraga lupa lising kunmanga fine oina thianba yai habi wafam sumhak na hongna ningsinglaki अखोन प्रजादा हाइजनिंगबदी उचेकसिंग लौरिब दायित्वसे अखोगी तिल कांग मौसासिबु खल मानना थंबदा चौब दायित्व अम लौरि हारिबा मसी अखोई करिगुम पैसा खरगिदमत येंगदना अइगी कानब खरगिदमत येंगदु उचेक फाबसि तौबिगनो अखोइना करिगुम थेंगनबा फाब तारगदी हाइरिबा एकूस कल्प्रिटसिंग अदो आइनगी मतुंगिना चाही अहुम जेन थंबा लुपा लिसिंग कुनमंगा फाइन तौबा नत्रगा अनिमक तौबा याय मरबसिना प्रजासिंगना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदी लेरिबा क्लब ओनासे पुनः सपोर्ट तौबिदुना एनवायरमेंटल कम्युनिटी हाइरो केंद्र के MLA सुवरब एजुकेशन मिनिस्टर राधे श्याम मियंग मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मनुचना लाइव लांगमैथेल पोलिंग स्टेशन दा सोलर लैम्प थालंबगी दमग लांगमैथेल यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन LYD न थोपचिरो लमद मिनिस्टर मदि मरिलेना सिंगबु थागत फोंदोरकली
Loina matang sa bulletin sa tension nito ring mangoy na headlines mo na pijari. Senai digi train ta halak pamiyoy ama kaloina na Mumbai digi halak pamiyoy ani nga si COVID-19 positive mo pagkaloina na status sa COVID-19 active case masing mga sukray. Lengang sin manatan na lanay garing warga lakpagi ayaba makata na pira roy hairi red zone lagi lakning bumi sing na makoy na lady state singa to da COVID-19 test to the negative wala ba matam na lak na bani hari Khongjom gi Yuraka High School da hangdung liba community quarantine center lebam to ko facility ya matam laitre red zone lagi lakning bumi nipan test to ko piwa hada musu tabi tre hana fongor Mantri Pukri the Labour District Screening Center, the Health Department, District Administration and the Police Personnel sing masing suna laitam na screening tawda miyam chaw na kudong chadawa mayok na halay. Vande Bharat Mission gi Makhada mere baat laikra India macha sing India da pura kuki process da Kyrgyzstan da MBPS tamduna laida Manipuri macha sing gi yaubi raktre Manipur lenga na mateng pang biyo hana apil torkli. Lockdown gamari lena na amang da PK curfew pass ngasi lagi chatnararoy COVID-19 positive boy report social media da viral ora ko matang da thigat laga ni hana chief secretary na lautok rei Laiva ka sida COVID-19 confirm moy bumi gi masing lising maripu mangaga samapan hen ki pagaloy na active case lising yang kayumdoy hen kray si ki bumi gi masing na lising aniga chatret yang kayito yaure mioy lising kontra sama hen mana pagalak rei Amasung Prime Minister Narendra Modi na lautok iba at maneva Bharat na status si register torba level sing ama district banda sing da lengang na makal kaya gi kana pira gani hana level minister Dr. T.S. Radisham Fongdo Kray